Shubor nakaslem jong unong san hima. U phira dot tedong kum uting shop bat ka Sherilyn Khongwar kum kapuran kaplim daka escape. Kilalet ban pan jing kershan naka school Umlangshore Upper Primary School Mukhla West Janda Hills District menhaga hanyo tarik risau arajar arpusau. Hadian kani kini ki arngut kilalet ban ais ngobha daka kalender jong kaplim daka escape ya ka principal ka kyang nang ba college Jowai. Bada kendo iki samla pule ki bala ap lupa ha phalau haga jingnon lang ka rimika rakhar ka bade kapuran ki film khasi kabarang pule hakani ka college kani ka jinglet pan jingkersha ne ki samla pule bar ki pat ba ka long ban wan ya ki jan bat ki ba ak ya ka film dhaka escape haka khat phra tarik menta ubnai haka por khat wasting min step hamau khar ban ya chamot phran shabiju cinema shillong ka bade ka sni stang pen i kani ka film ka bala wan ring dor shakishnong khasi ha Bangladesh hakani ka sni ka kong amperin ding do ka bade ka menteri jong ka sarkar jala ka bade pet ya ka tanat pathai khobor ka kot ka khya bar ka kamrap kan long kum ka kong san ban nyai kijat lang bat uphira dot tedong kum uting shop bat kanadia simli kum kapuran hakapor balet yu kijat ha Umlangshore Upper Primary School uphira bat ka Sherilyn kiladan ka jing ais ngobha shakani ka school bat ki khna school haka juga por u headmaster ka Umlangshore Upper Primary School u babu player suna ulayo ban pendapat ba ban pelat ya ka trailer ka film Dhaka Escape ha YouTube channel ka Chwas Imli Production. Haka juga sengi ke film Dhaka Escape kilalet ban pan jingkershan ya kinong ya akali kiba syong yo hayau musyang Jowai bat ya kendo ikinong syong dukan. Haka sengi babut kata ka pra tarik risau uphira bat Sherilyn kilalet ban pan jingkershan na ka principal bat kinong hikai ka Shillong College bat ya kendo uru iki samla kibla ap syaphalau. Ya ka film Dhaka Escape an sedang pen ino nado ka khat pra tarik menta ubnai risau arjar arpesau habiju cinema Shillong ban pen i sausian haka shisngi kata haka por khatwe steng min step arbaje no phaisngi san baje janmiet bat hanyo baje janmiet bansuk iki pat ba utrai ka biju cinema ulada pelat ya ki tiket online. Perayaan 7 Raj ni Dhaka Escape. Bagaimana ni kau Sherilyn ni ro? Perayaan? Oh, sipet Asia tu yang pulang. Dan memang satu berjumpai. Kita dan memang. Dan nan. Tapi dekat mapi berkat warga teacher se dekin nan sorhan. Walang keniat. Students kantan dan walang sipet join lang, nim kemen lang. Kumbangawan ni kasnong jupi akan ke school jupi. Ngada berjikemen Nago mana bawa nak dokumen bayi babi bukan kita jiship hem nak kena school ma babi kau ini berwan ini nago mana pernah kita jih thapti kecik dokumen jadi siapa palat kubli sipone pian sim susu ini bagi lab han ka kam bagi penting ini ka ketian kasih jadi keleng kani gari kasih ini dari kasih ini dari India ro let's say ka peti berboy lo kasih to kata ka mau mana ikong Sherilyn yang ba kadang koi ka jing procession ini ada possession nado nanti nama Harmin Road, Shadow Shah, Biju Cinema Hall. Tiap piti petang ini ngamtip kumnoan pawan ini kumnoan tengba lada kafum tekapian ha bentuk mapi para koi nado petang ini bentuk email ejo pi para koi wanlan petlan. Apa ni iru mulai dalam kapian ini? Kawan yang dah, kawan. Okay, pian. Tuh, mau dong kumni. Tengba lada pawan walang bagi bahaya mang wan dan tim long kan ma pan permission ne pan jing bet ne email pa jupi lada isha email jupi dan sai pa jupi lene ki pa ri pasumare pi tewan tamam de wan ma begitu tu ni wala mando okay tamne le ngam to shubi ang yu to per tamba
pihak kumba PE terdala pila sobha join lang wani mga ikongsenlen i Dr. Amprin ilang i chief guest satu kasni inwan lang nanto iniyat lang bani berkidan kiwi ki officer kidan lang ki minister kila bandan lang kiwi ki MND kila bandan lang kira basna kila bandan lang te mapi na kalian jopi padawan ro lakhat sobha pi kumba pi penyang buram mapi yangi ngir bi kwa ban penyang buram mang yapi te kata ke film Dhaka Escape in pini nado ka khat pra tarik Oktober unyu banai arajal besar nantang ini kumba kat wasting keba 8 baje keba 9 baje bat keba 9 baje te na preng jupi da preparation long te wan tang ba kan mau nang se system ni rekam hi gajing yo permission na gajing yo jing bet na email pa na pinen ki bari ki bahing pesan jupi ke kata ko te sakoi nga ko betul hi pakan ni film Dhaka Escape ngari shoot shadow stage Bangladesh try so na mismanga Bangladesh jatim na bari ke gadika kan neighboring country jungi kadi-kadi markhab jungi baka India ma tinggal sitai kita khasi sitai kita khasi ki babde nagni ka snong nangmut kidi ki parakasi jungi baran em bar kita kidi ki beri bakham respa sitai kidi ki nongrat bar kuai bar tempo pakibun ki jingrat jungi ki em bha dengan kema punya sa berki kumba sitai au bar kumba kawi snong ni ka aksana ni barok hai te bani takari Bangladesh ma tempat pergi bhai kadi khasi jungi ro pergi lang tahu ki beri sitai ki lang kuno Iji jong teman jiki, iji ngong jiki pergi long buki compare. Te kumta kan ika film ka awara man kata ka international connection apa juga India, bat ka Bangladesh. Mo, te sobha adalah one pick kan kata ka film Dhaka Escape. Kapan nampak film ni? Tahu film ni? Okay, kupesi pun. Kira ai siswa tu mesti mengi benda. Te try dan ki Escape pila bentuk online do ini tiket pada ini. Yo lesi yo kalau untuk buat touring cup bakilkan football kemo hadu pakai crash ketika cakap book tiket online te lada kwa nado ka katrik try mesti ka apply te subha na try ki country fanyo ka apply bentuk tiket online te lada kwa phap ya kham kloy yo lesi la shayo ka do ka bon di man te shlong ta sanspa tri try ki tiket pala ada pi lupa ada biya lupa mata haga opening te tangka tangong epi khuble shibon sawan khan But shibet dari Indonesia dia bisa langgar dengan syak lari ini mah biasanya. Walang syak kemana? Mana tak tahu mulai. Nasional syakon kata. Nampak? Kenapa? Tak. Yang mana senang lah. Terkulis semua. Kendiat hantu di nak tip siapi bagian ke film and supply pai bano apa biju cinema hall Shillong ha ka praterik nentau benai Oktober ana jauh pusau di pihak naman peti ko film. Hap krekat bahas semuanya. Tapi krekat bahas di pinsayo naman peti ko film. Ni krekat bahas ni. Kita. Dia kadang lu kerja betul betul khamsu tu nak shushu kata kalong ba film Dhaka Escape kan saya precision ha ka praterik mentau benai ka ban sedang naduna nanti ka mau khal Bahkan penkut aku biju senama. Lakot awere baru apa punyawan. Ban ajik shanum ni ke film. Lada pikwa ban wan yang precision ru. Lakot awere subha. But I kongsan ha kan ni ke precision long. I kong amperin lingdo. Tiye. Star player. Belum chairman. Bentar kan ni ke program keba. Kendiat por. Kapan promote ya kan ke film Dhaka Escape. Kapan kau ngesam ngas ngaban ai kublai karpang. Ya ke tim yang ka Dhaka Escape. Kabala pelak ke port kodor jongki. Ban wan hapo kan ke snong jongi. Kumjo ha kan ke school jongi. Kaba ki kena jongi. Kin yo ke jing mentoy. Ke jing wan jongi ngangai kin don. Kata gajing kebor berkat na kebenta keban penkiu ya kanegam film industry ini kata gajing ak film na kebenta geski di por jongi keban wan ngai kublai garpang ya imes Sherlyn Kongwar badai actress paunam jong gari kesi jantia jongi kumjo akaleng gari jongi kublai shibon ya gaya por do jongi Bedan dalam negasi. Aku beli aktor belum di Hira Rabdong, di aktor berpauna, kebangga layak ban pay nengkong ke film jangi kedai ke
pengot hapo biju sinema ngilawan ya pelang ni tim rock tim jong teachers jong ni ngila wan hapo kopor pe jo to pingat kapas ngau tenat kabi tenat kapas ngau tenat sisa to bijingwan jong ni pan pe to lim dalong bi tenat sisa ya kini tim barok jong kada kaske kumjo ya director ya producer jong ni film ibala Prestok na benta ban petiu ya ke film nasi ban Prestok na benta kawe ni kila dia kami ajam jong ki kol samla jong geri jongi tago khado ngai ku play kerpang ya ki parana kai kumjo ya ki khna school jongi baro kumjo ya ki kile ki pa ne ki dang chang sinong jong ne ki sinong be ya jongi ki bale ya sakhilang ya ke benta kabale kabat penbena ya keski kaban palai ba ya kani ka film dakha ske kumbagi labatai ha keski khatra trek ha khante hapo biju cinema Kani kapur, kani ka jimpukna kaba long kaba kam kepenta jong kani ka film dah ka escape. Kani ka trailer jong kani ka film dah ka escape. Kan pelai no ha YouTube channel upakerteng Chuas MB Production ha kapur Indri Buji. Kementa kasni kementa ka chitensi tak declare ba ya kani ka trailer jong kani ka film dah ka escape. Ang pelai no Chibit Indri Buji hak Chuas MB Production. Kau sibor. Cila, ta kadiai, Pira bin Samia ka price chai Sofia Cila. Tapi, next, the 1 second day bantai borlang suna kadiai sawan ma bin Sio Baban ai ka price. Saya nong job. Kaba kado dayo yang ke first lucky draw day 100 BM. Shaman kaye kanga bin sio bhaban sami price kinong. Ai kumpong. Mata seni wan hang ni, mana ai kini kalendai kini kiba berang ni hapok kastan war mah hang ni hapok join ni ai mata. Sesuai dengan umur ban petip Shapiro berkait bahkan di film dah sikit ba release hak 14 Oktober arjal sah. Sekarang kejing ai jingi subhai tim tasi tang ban petip Shapiro bakal release dengan film subhai wan ai kesan lami berkasi berkara bania poilang mah tetap
Takatahi kung tinlak ng tiga di ka film bangiwan shoot na doon ng tina Bangladesh. Takumta kay yung island kataga di kasya ningi nang bangir nila ang kiyo. But hindi tangi gitkira ng kaya din mo mo. Taga doon kay mo. Pulis subon. Ai iniwe kan ai biang sigiwe. Asbi wege. Ai gawe kan. Ai mar gawe. Aspi. Ta. Sim. Aswe. Tiba one by one. Apa nak petik tu? Gaya mo film ito. Ai si pira ai gawe pira. Ai pira. Sim pira. Ta pira ya sepi. Sim ai nak pintai. Ai tu kan tu kan. Ini pa witi. Ya. Lado betay. Pilihan aja kesan kan, dari ini kan film, kan film sa pemilihan Patrick minta ubnay, apa biju nama hoy, ini kepat di tim apa pilihan aja kesan dan kan film, kakak Patrick. Ai lang hero ni wan lang ba. Tidai driver taxi bana eh. Something. Sementing. Kene kedai Stan iyo ni. Stan something. Kani something betul stan wan. Oh, ta. Kibun bakisi sa Bangladesh. Pi yo jeng tip. Tip ang mo kibun kasi. Kidai gi parkour prakat ng pihi nang. Tapi kuan na man yung ino. Wa film. Wa ban page, wa ban kesan lang. Film dah kasih. Tiba pi kuan na ban yung ino ya film. Mo Bangladesh shot. Ini tua, bangga ini rekam jam produk resnam demi, bah ini kedua tentang demi, ini belum don rekan lem demi, abang ini juga bilang ya ini barok ini. Barok penting. Oh, ini something. Tiba ro kajuang. Kiro tapi wa do hayeng. Kene kendar ajar pesan. Depi Dukano wa Dukano kemudian gitu. Kami boleh. Kene hei kebapian mentah. Ini po Stanwar, ini po Juai. Yo Juai mah. Kayak itu tiba. Kalender jangka dakas. Lah kalau tuli bisa sam kini kita rebar. Anin tu silabon ni. Menek pacat pi boleh misal. Anin. Bakim dan tip, bakim dan tip. Kau tip mah. Tadi badan tip besar baik. Siapa gini? Si public demand. Kamu selfie? Napirang kiwan hani ha nang tiang bak college nak ikat daw. Anyuan hani kamtam ban kendo iki students per kamtam i principal i bala ai lat ingin tas ni alik ban ai subhai i ka frame badon juga dor juga poster juga dah escape ber calendar kum jo ngil ai juga dah escape. Te kawai ni kita ke jingwan jingi hani ko ban pentip shaki students mo lengba ji principal ba ye ka film dah escape mo release au kat praterik Oktober arajar sam. Tang kata ai kawai jing berpernah kamtam na raw bagan ni ka film dah escape ni walau kina Bangladesh bagai bongi khasir badi na to snong nilai kendo Wala kamau dong ke snong bakar ke Jaintiapur mo ngale jam tu. Tekum ta kadang connection try kniat ke Jaintiapur ke Jaintia Hills ni. Try kala bendon ngam tep hai kata tambang ta kadang skwa hi ni ko ri khasi jungi buniawan kai. Munia panj kersan lang tang ke film Dhaka sikit. Sini mentah pilih ale jerung kamera principal mo. Ikan mau kum no pilih. Pisau kum no pirung po kamera principal yo pian bak boleh. Sekumau mo sekolah dia bawa masyarakat kelas. Principal dan kami saya ni ikut tu dia. Yang aku beli principal jangan nikah. Pian bak college. Yang bak college supaya ilah yang supaya kacang asam hajuni, but ilas be insawan dan support tu yang aku film juni. College bon. PP itu ini di mana? Channel na itu. YouTube channel jang itu. Pi di YouTube channel hi piru pidan. Kerten kumna Dan special. Nama special. Piwan kelas ni? Ngawan kelas ni. Tapi itu le mengi pi kumno pi kendu ini. Nak ikat dah pi. Iwan le iwan ni. Film kali. Iwan iwan ni. Iwan promote ni ke film. Iwan promote ia ke film Dhaka Escape. So
Pan pet hima pi habiju cinema khat praterik liu benai. Satu nak mah. Pina ak manfaat kita dengan spesial. Pi aku mi ha nam spesial. Aktris. Kini. Oh, tahu. Berok karakter ngah. Coklas yo na. BA first semester. Ini weru day nam spesial ni. Yang ada nang spesial. Nam spesial mah. Ngar tahi ki de karakter ko tu kam ak bun gitu ki karakter tengah kam ak tu Jepang. Jenglong ak tu ak serong ni. Kum kita tengah sukuman itu baik kendu bani aktris sentasnya. Te sekawairu kenang don kata film Dhaka Escape mo kebatun submission PU Cinema M biju cinema nampak kapit har temo Keperpat napi gini kan hari kan mi kepada fi brangut bakinuan ban aji kesana mi kan film Dhaka Escape hak kat praterek di ngets kam mo bakinuan kat praterek bang kendu mo saya kenang lawai kelas mata lawai mah baru kita di kot tentang spesial kiwan hang kian obah ini. Kamu pi short film kan obah kelas kena. Ni menit cek por. Por balik kelas ni shoot por balik teng shoot. Tapi ni aktris kok shot nem segi. Kau nem aglang bagi ni aktris. Kau nem. Shot. Sekali ke semingin saya kenduk. Saya kenduk mah. Saya denang. Toh, flash bun. Alay. Mau kau nongser, kau nongser ke mau? Baik je. Pi tu ini pi wan ni ha Shillong College mentah pi wan ni kata. Wan ni Shillong College mentah sini na ba ngi wan kedua principal jong ni Shillong College ba ngi pa ni thui ba kan kapten Dhaka Escape kala jan mi agak khat trik Oktober tahu senam. Kata kan squad ni tu kamtam be kedu ki students berang ni bang ni tu khana ngai ba film jonga ba kapten Dhaka Escape kala mi kata. Pi tu kum no mana ko mana principal. Idoni principal vice principal ba doni we staff ro office staff dan lang tu. Yang makin wan pait, makin kulat. Baki ki hoi kila kulat wan pait. Buat kata banyak lang kata ka nyai. Kejat lang nanti nak mokhar sedu station biju ro. Yang ba dailat wan join lang ban ro. Student makin wan student ro. Student saya thai kila pun kin wan baik student kamtam student lai kan ni ka film ro ka di namita berkhait ke mah. Student kin wan lang baik. Ya, kali kelas ini. Kom tak semesta. Tapi Kom tak semesta. Kalau mutamut lah, kalau muka best ni college pi. Best yang Di sila sports muka hai aku basketball court ni. Le sports mana mana? yang juga ada. Kesenang pat, ni pat ini senang dia ni. Kesenang jangan kadai nama mau pulang ni. Mau pulang? Tuan kelas ni. Hero senang dia ni. Enggak nemu keruat. Oh, mau keruat? Mengulang. Mengulang, tahu diam. Kena kuisar mah. Nyuai keruat. Di sini pat kisah sa ingwai. Sa ingwai. Oh, tapi. Tapi semua sewan kenang syaka. Kapal tarik mah. Dalam Oktober. Wan kenang kan? Kan sispat dekat tiket. Mah. Okey, boleh.